I pozdrav s time ljudi, evo nas u drugoj epizodi Minecraft preživljavanja koje nisam snimao dok sam gradio sve moje stvari. Danas ćemo ići u rudnik da vam pokažem moj rudnik koji vam nažalost nisam pokazao u prošloj epizodi. Ja tu gledam zbog toga, ali ne brinite, idemo prvo miš da popravimo, popravili smo. Idemo prvo po malo hrane, da ne crknemo od gladi. Kad odemo u rudnik, uzet ćemo 2-4 ove od ovce, hranu od ovce i da pođemo u rudnik, pošto već znate kakva je moja kuća. Da vidite još moj rudnik, to će biti oduševljiv svijet. To je ovakav rudnik bi svima preporučivao da prave, jer najlakše može da nađu rude, ali ja nisam tako srećen na tom mestu da pravim rudnik, zato nađite lepo mesto gdje mislite da ima ruda i počnite da ga kopate, ovako u krug, cijel krug. Ovdje sam našao neki dungeon koji neću istražiti, zato što mrzim istražen dungeone, ali mogu bih nekad, ako me nekada ne mrzi. Kad me ne bude mrzelo banj snimanja, možda čak i neću, zato što mrzim, čuli ste me, dobro mrzim da istražujem dungeone, zato neću. Ovdje vidimo, ovdje sam kopao iron, pa sam zatrpao rupu. Iskopat ćemo jedan ovako red, samo da vam pokažem kako sam ja to kopao, jer nećemo danas ići u rudnik. Danas ćemo vidjeti šta da pravimo za sljedeću epizodu, samo sam vam pokazao u današnji rudnik, pošto nisam u prošloj. Sad ću da se vratim na površinu, vidjeli ste, a što sam ponovo ovoliko pikova nisam ni mislio. Idemo do vrha. Vidite, put je do vrha jer sam dugo kopao, sigurno je do 2 sata, sigurno sat vremena sam kopao do dole. Sjećam se još kad sam odavde počinjao dole, ovdje mi je prebilo nekada bašta, sad je tamo mi je to, bazen mi je gore, već znate odavde ja malo skačem kad mi je dosadno da se penjem, ovdje mi je ta mašina što sam rekao. Ovdje sam stavio ovo 2, to ste vidjeli, ovo nije ništa vamo. Vidimo šta imamo ovdje, da ispečemo od kamena, tu. Gradit ćemo, u sljedećoj epizodi ćemo graditi građevinu od stone brikova. Idemo samo po ugalj, 7 uglja može. I odavde da uzmemo, nemamo kamera više, sve sam potrošio na kuću, zato malo ćemo staviti ovdje i malo ćemo staviti ovdje, da imamo tačno, poješćemo malo i da se provozamo jednom niz tobo, 1, 2, 3 puta da se provozamo niz tobogan, da ne bude baš bez smisla epizoda. Ovaj će serijal više biti izgradnji nečega, ne ono rudnik. Ja ću to posle epizoda ili da zaustavim klip, pa onda da, zato vidite kuća mi se s tobogana odlično vidi. Ja zato volim da se penjem na tobogan, vidite tu je odličan pogled na kuću, idemo opet do gore, idemo Miško prc. Pence, gdje ću. Vidite, ovdje se vidi sve moje građevine što sam gradio. Vidi se farma koju nisam završio. Vidi se bašta i vidi se neka prodavnica gdje neću ništa da stavljam jer ne znam šta. Tu mi je samo za ukrasa onako. Imao sam dosta vune pa sam malo rešio da uredim sve. Da vidimo šta da uradim s ovom. Ajmo da vidimo do bašte pa da završavamo klip jer neću više da snimam. Snimio sam vam samo da vam pokažem kako ja pravim rudnik. Pa ću sad da ovdje ovo malo pokosim. Ovako ovdje. Opalac.
ovce vratimo, ako možemo, ako ne, nećemo. Nećemo, nego ćemo da im damo da jedu. Op. Tebi. I ništa, neću da pripitomljavam nikakve ovce. Ta neka jedu te male ovčice. I došli ćemo ovdje kod mašine. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, komentar, subscribe. Koju epizodu, šta da radimo. Ostavite subscribe. Ne, ostavite komentar šta da najviše radimo u sljedećoj epizodi. Koju građemo. Ja mislim Kulu ćemo najverovatnije. A kad prođe Kula koju ćemo graditi u sljedećoj epizodi, vi mi kažete šta treba. Zato do sljedećeg videa. Pa.